Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, chers compatriotes, vous savez très bien que nous sommes en guerre contre les criminels, les voyous dirigés par le putschiste Azali Assoumani, qui a fait une quarantaine de morts, des assassinats, d'empoisonnement, emprisonnement, et qui a fait que la plupart des opposants ont pris la fuite ou sont en exil. Le criminel Azali, qui est incapable de nourrir, d'enseigner, d'éduquer, de protéger la population, veut rester et céder le pouvoir à son fils aîné, incompétent, agité, ignorant, mafieux, puisque si on regarde toutes les affaires de détournement, son fils se trouve partout, et même sa soeur. Allez-y voir à la Sekna et d'autres détournements que son frère Nour El Fatou Azali Assoumani s'y trouve. Donc j'espère que dans peu de temps, ces bandits, ces criminels seront transférés à la justice. Ça n'a pas suffi, mais ce putschiste, ce dictateur, ce criminel, Azali Assoumani, je répète maintes fois, puisque si j'ai dit putschiste, criminel, ses proches, ça leur fait mal. Quand ils attendent qu'on parle d'un putschiste, d'un criminel, d'un voleur, des mafieux Azali Assoumani, ça ne leur fait pas bien sûr plaisir. C'est la raison pour laquelle j'insiste, c'est bon. Nous savons aussi que son fils, qui devrait être un médecin, avoir pitié, il est parmi les complices qui empoisonnent les jeunes Comoriens. Tous les dirigeants sont au courant de la situation, notre situation aux Comores, après les assassinats, les emprisonnements, les arrestations, notamment l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, pris en otage, l'ancien gouverneur Abdou Salami, des jeunes activistes comme Désiré, Bachar, et le pire c'est qu'ils sont très malades, mais ce voyou, ce putschiste, ce criminel ne les laisse pas aller se soigner. Donc, il est temps qu'on s'exprime encore une fois, puisque nous avons des amis, nous avons des diplomates, nous avons des politiciens qui nous sollicitent à parler pour relayer tout ce que nous sommes en train de dire partout où ils peuvent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de me porter comme ça, ou de m'habiller comme ça pour montrer que nous sommes en guerre contre ceux qui ont tué nos frères, ceux qui veulent nous tuer, ceux qui détruisent notre pays. En montrant les autres dirigeants qu'il est temps que vous vous débarrassez de ce voyou que vous l'avez installé dans notre pays. Vous avez des avions, des moyens de transport, vous avez des bateaux, vous avez tout. Mais vous ne gaspillez pas l'argent de votre pays comme ce voyou, comme ce criminel, comme ce dictateur Azali Assoumani. Ici en France, la plupart des politiciens sont ici et ils ne pourront jamais entrer au pays tant que ce voyou, ce criminel est vivant. Donc il est temps que la France respecte les Comoriens, les citoyens. Ils respectent le choix des Comoriens puisqu'ils n'ont pas voté ce voyou. Ils ne nous représentent pas, comme a dit mon professeur Ben Ali Kombo. Ils ne nous représentent pas ce voyou, ce criminel. Et je le dis aujourd'hui que tout politicien qui va penser et qui va appeler les gens à participer à des fausses élections comme ceux qui sont passés en 2019 et 2024, c'est un voyou, c'est un criminel comme Azali.
Puisqu'avant de promettre qu'on va participer à des élections, il va falloir que nous ayons des garanties. Vous n'avez rien du tout. C'est un idiot. Chaque politicien qui va appeler à participer à des élections qui seront dirigées par ces voyous de CENI, par ces voyous de la Cour suprême, par ces voyous de l'armée, c'est un idiot, c'est un imbécile. Puisque vous savez très bien que personne ne va vous laisser diriger ce pays tant que ces voyous sont vivants. Donc là, nous sommes en guerre. Si mes amis, mes frères sont devenus des traîtres, c'est leurs affaires. Mais moi, Azali, sa femme maudite, ses enfants, ses voyous, savent très bien que je ne les laisse pas tranquilles. Nous sommes en guerre. Ils savent très bien que si je les trouve, je les tue. S'ils me trouvent, ils vont me tuer. Et ils sont en train de penser comment ils vont m'empoisonner, comment ils vont m'arrêter. Mais ça, je m'en fous, puisque je sais que je vais mourir. Si je suis dans ce combat, si je n'y suis pas, je vais mourir. Autant mourir, héros, autant mourir. Parce que je sais que ce ne sont pas ceux qui sont décédés qui vont combattre ces voyous, ces criminels, mais c'est nous qui sommes vivants. Donc j'ai décidé aujourd'hui de montrer que je suis là, je les attends, mais j'appelle aux autres qui ont peur de dire la vérité. Vous avez le choix, soit de rester des traîtres comme les autres. Mais là, on m'a nommé Bulldozer. Je suis là pour balayer les hypocrites. Je suis là pour balayer les voleurs. Je suis là pour balayer les traîtres. En attendant, notre objectif, c'est de se débarrasser de ces voyous, de ces criminels, de ces putschistes qui ont détruit notre pays. Je demande aux dirigeants qui sont à côté de ce voyou, qu'est-ce que vous avez apporté dans notre pays? Tous les jours, vous voyez combien des enfants comoriens se noient dans les océans, dans les mers, en voulant s'échapper ou aller survivre. Vous avez des ambassadeurs dans notre pays, surtout à Moroni, la capitale. Vous avez des touristes, vous avez des agents de service qui sont dans notre pays. Vous voyez que notre pays, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas des routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien du tout. Mais à côté, vous dites que nous sommes les amis, nous accompagnons, vous nous amenez à gauche, à droite. Et récemment, vous nous avez parlé d'UNESCO, des patrimoines. Qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre avec des patrimoines? Nous voulons vivre, nous voulons de l'eau, nous voulons des hôpitaux, nous voulons des écoles, nous voulons de l'électricité. C'est ça ce qu'on demande à nos amis. Mais ne demandons pas qu'on reconnaisse nos anciens tombes, nos anciennes maisons. Ça nous fait quoi, nos anciennes maisons? Donc arrêtez l'hypocrisie et de dire que vous nous accompagnez, vous nous aidez, vous ne nous aidez rien. Vous nous avez implanté un voyou, un dictateur, un criminel, un assassin qui ne fait que tuer les enfants comoriens. Il est temps, puisque là, avant de commencer, j'ai suivi une émission là qui parlait qu'il y a le racisme contre les Blancs. C'est vrai, puisque vous soutenez des voyous, vous soutenez des dictateurs, vous soutenez des criminels. Donc, ces citoyens vont dire qu'ils sont les amis, qui ont poussé, qui ont posé ces voyous pour nous tuer comme ça, pour nous voler comme ça. Aucun dirigeant n'ose dire à ce voyou que vous n'avez aucun avion. Mais avec ça, c'est toi qui voyages. Toujours, à chaque fois que tu voyages. Personne, aucun imam ose dire c'est hada haram, c'est illicite. Aucun notable, personne n'ose dire la vérité. Et quand on le dit, on nous envoie des voyous, des enfoirés, des criminels pour venir
nous déstabiliser. Personne ne pourra me déstabiliser ce combat. Parce que je sais que je suis sincère et j'ai Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous perdez votre temps pour rien. Puisque personne ne pourra me déstabiliser. Je suis conscient que je déstabilise le régime. Regardez actuellement, ils sont en train de faire appel. Pour ceux qui devront être en repos aujourd'hui, on les appelle à chaque fois. Tout ce que j'ai dit à propos de cette famille de criminels est réel. Et ils le savent très bien. Vous le savez aussi. Cela veut dire que j'ai des agents aussi de service qui me disent tout ce qui se passe au sein de ce régime. Donc, j'appelle à nos amis que nous, les Comoriens, nous sommes fatigués. On en a marre de voir des dirigeants qui ont développé leur pays et soutenir ce voyou au lieu de l'arrêter, puisqu'il a commis des crimes contre l'humanité. Lui, il devrait être arrêté partout où il se trouve. On vous a tout montré, les photos, les images de ces crimes. Mais avec ça, vous l'accueillez comme un héros, comme... Et c'est honteux de voir cela. C'est honteux, on vous le dit. Il a tué ces gens-là. Ce criminel Azali Assoumani a tué ces gens-là. Soit par poison, soit par des armes. Et là, vous le soutenez, vous l'invitez, vous l'accueillez comme ça. Donc, si on dit qu'on veut m'arrêter, puisque je dis non aux assassinats, aux crimes, au détournement, j'ose dire la vérité et la réalité de mon pays, qui va très mal. Donc, nous appelons toutes et à tous ceux qui ont le sentiment, qui ressentent l'humanité, de nous aider à récupérer notre pays pris en otage par cet enfoiré Azali Assoumani. حضرات السادة كما تعلمون أن من 2019 نحن في الميادين العواصم العالم من دكار إلى فرنسا ومغرب ولارينيو. نحن هنا في باريس نتظاهر من 2019 إلى اليوم في ساحة ريبوبليك أو ستالينغراد، في مارسيليا، بلاستكس أو فيوبور، في ليون، في نيس، في دكار، في سندني، حتى في جزيرة مايوت. أينما يكون هناك مواطنون قمريين أو الجالية أو مغتربين يتظاهرون ويقولوا لا للدكتاتور، لا لهذا المجرم، لا لهذا السفاح، لا لهذا الظالم عثمان غزالي. فنرجوكم جميعا أن تقفوا مسانداتكم ومساعداتكم ومعاونتكم هذا المجرم، هذا السفاح، هذا القاتل عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر، قتل شباب جزر القمر، سرق أموال جزر القمر، نهب، تشرد معظم سياسيين وبعضهم مسجونين، منهم فخامة الرئيس الأسبق السيد أحمد عبد الله محمد سامبي. ومحافظ الدكتور عبد السلام، والناشط لوران ديزيري، والآن بشار، وبعضهم مثل الرئيس أحمد عبد الله محمد سامبي مريض جدا، ومع ذلك يوجد تصريح لكي يستطيع أن يسافر ليعالج. نفس الكلام في بشار. وهناك علماء يعرفون ذلك أن عثمان غزالي يقتلونهم، ولا يجرأ أحد أن يقول لا لهذا الظلم.
وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال أيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فعثمان غزالي وأولاده قتل إخواننا. فنرجو يا حكام الدول العربية والإسلامية ونقول لكم عار عليكم لمساندتكم لمعاناتكم لتعاونكم مع هذا المجرم، هذا السفاح، هذا الدكتاتور، هذا القاتل، هذا الفاجر، هذا السارق عثمان غزالي. تعلمون تماما أن الشعب القمري تعاني من فقد المياه والكهرباء أو تعليم أو صحة، ليس هناك شيء لما يتمناه الشعب القمر. ومع ذلك هذا الظالم، هذا السارق يأخذ كل ما يدخل في صناديق الدولة ليسافر تنزيل أي دولة، يلا يركب الطيارة ويسافر. فاتقوا الله يا علماء جزر القمر، يا خطباء جزر القمر، لماذا لا تقولوا قول الحق؟ قولوا قول الحق، أقفوا هذا الظالم، هذا المجرم، هذا السفاح. قولوا ارحموا هذا الشعب المظلوم المريض. الشعب يموت بالجوع والعطش ومع ذلك يسافر يمين وشمال، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو أن يتكلم لأنه يريد أن يسافر إلى جزر القمر. فنحن قررنا ألا نكون منافقين مثل هؤلاء. ابعثوا كلابكم، ابعثوا كلابكم، نحن موجودين هنا، لن نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لن نترك شعب القمر في هذه الحال، ونحن مستعدون أن نفدي أرواحنا لكي يعيشوا الشعب القمر، أولادنا، أمهاتنا، إخوتنا، كما يعيشون الآخرين. هذا المجرم، هذا السفاح لم ينظر كيف يعيش الشعب في موريشيوس، في جزيرة سيشيل، لا ريونيو وغيرها. لم ينظر لماذا هم يدرسون، يعالجون، يشربون، يأكلون، يتمتعون، ونحن في جزر القمر نغرق في البحور، في المحيطات، في المستشفيات، ونموت في المستشفيات تنزانيا ويمين وشمال. أفلا تعقلون؟ فأرجوكم أن ترحموا الشعب القمري، وأن تأمروا هذا الظالم وهذا المجرم، أو تمسكه، لأنه المفروض يكون في السجون. هذا المجرم عثمان غزالي ما ترك أي مصيبة إلا وفعلها للشعب القمر. اعملوا كما فعلتم لسلوبودان ميلوزوفيتش، عمر البشير وغيرها من المجرمين أو الدكتاتورين. وتعلمون أننا نعلم من أعداء جزر القمر ومن أصدقاء جزر القمر، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تعاون وساعد هذا المجرم، هذا السفاح، هذا القاتل عثمان غزالي. Kwezi watukufu, Maislamu, mawatwania, ngabo wantu wafikirio ya ukabane bwana inuri jangari wanao iliri paralini kwa mapesa. Zuki wangu, hakuwa zuki wangu Daudu Halifa ulolo kisilamu mramba barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Shayuke na usiana biukana zuki wangu Daudu Halifa ujaha mango do mavoti ndo bala Burwani Hamidu baada wandu wa siasa wandu kairiba hanao ndo umimidiaka ndo umsidi yakamani yapashia ringo ndo Dubai ndo ya kartu yango uchahugwamba ti ulowa tere tila zona bajidi azalida joula za nasilipo opirizo Daudu Halifa
Ula ni maduni ula wa ufenso wabili ula mangolo yede utende ya chihabu. Joka bale mpia mtuko rifanyisa sinema. Pia nga mtuko rifanyisa sinema. Shamnyezi mgungu mmononi. Ewa saya tipule matutiro na chao. Eto wabili tele ya kaya wala himi. Amungega mwambio ni banukana. Ekani wazao mba mrubanu ngenjeni mre arumahu hambeza haki. Ekani wazao mba mrubanu ngenjeni mre kenga mazona beza haki. Yode diferansi ya hagu na waduachi. Olio ya udungi yo wandu wa wanao na isoso chipi. Shaka po msiba mdu ajisha simambia nukame mlozi na mlozi hambasha mzima hueda mbani na hueda yuja na hindu. Wandu waupia kwa watu wao o wanafiki. Shaka patu ujo sugutia rongo. Haukangu watungo linda wasa komori wadu wadu rongo. Shamili kabati mba. Au purun kulijo ujabanu linidisi ya mwemba na hilo. Ngamfanyozi hasi za kimanga, ngamfanyozi alazimu. Yode manaboko. Regime kena uparo jupua mrudia medade ola. Gwajolo puo zembazo tabanu wangune zibea. Hamadi namna samba okana. Mi bilde zera bonga mbeyo. Ngamrase. Roa nafiki rowe zire matretre pia ngambeyo. Ngamrekrite. Ngambeyo. Aina mdundo mpaisa na nafiki na witi pia. Ngamkubalio yokana kweli damiwa miche arume daula hakimide na ile woka ele witi lila hole chindu lila cha. Pia kwa situ wao shawanu wanafika wenchi. Na watu wa ukali trahilwa. Watu wa nraya ukali trahilwa wanu wenchi wanu wanafiki wallahi Allah. Wanu pia ekati pia wenchi wanu wanafiki. Watu wa nraya ukebwa na wengu tora mandrabo lile sema chakabati wa mdogo. Okay, ngami banu, ngami ineze suida hasa hangu. Enu jo chabanu mito mkibua. Kamona. Anwe kemru. Kabo dolpik. Kwa anwa fanyi trenma. Aba sema jueri. Kengwa homoro shofe. Ure ngamba viksi waba. Ure ngamba viksi waba. Haidi ya jua ubeza ya. Basa ina ujuanza ikengu ntezo yoro wakati nuko udouble ni wa torture. Wallahi bilahi. Wauni wanona wangu watu wao ya ukati walembeza. Mungia baina shijo kaya rekawa karibu rekawa hulengo watu upuni leze mbwa izote zino magazine kausao. Nti destabilize. Tiambia habari banu lelo. Ya ukarambilwa wango banu kutaka wa marukuwa weche. Kutaka marukuwa weche mu habari. Ukadaona nduma zaze ukadaona nduma babai wanruwa mmono nize twabia wakanizo hiyo. Wanasirikana wangamye mhara hofu. Zende zaum. Rekati wana rekanzo wana kamto ufawe lelo tsati jipanga ni mwene seni. Mimi bwana inuka mwenye wano hamari hamvu unafikira. Amdufikiri ukana diaspora kamili mwaboga watu kwa pulo miwani wanu watu kwa sisa wandu pare ngwa una selu ngwa una jago ngamjosu bitu mdami nuka karja paro ya mapesa na besha group ya perdo pariga tsangao ya bonga nzo mimi nende na zile tina langu na boka sina president kasina trésorier e utobe hade trésorier ya karja paro ya mbayi ngenda baje mrulo komori ya jele aminu kaka baje paro na mapesa komori arme bwana hii mapesa yende ya bagari sisa wandu pare ni ngabo ze selu leo de selu nda hobi so pia rambilo azoze ndabo hizo e kamtona mwanadamu mrumme komori ya jebani ya jahime bani ya gabilo ndwan yatida kama njia zinsete wede mwanasho wangu Hassan umkasi Mwenyezi Mungu atoa mtukuza kamifa wede ujasibu tiatebani ya jambe ratsi umsasaleza na wandoachi ikayao wakwa chichweni abange mimi tida na zijomba na wanafidia na wananafiki zikazwa bildezerini alenknao haina mnafiki utonjia upareni ngamjo msekua haina bwiti lijongia rumwenje bwana inu ngamjo msekua haina traitere ujonjia mto msekua ba hypocrisie pia Satukuba lukana ele dinari lirenge la uka side mabilte seria ho anafiki ne mbwana yini azalingu jokana tibe ya pia ngare ndora rumpu bed raero anafiki ro ya shenzi rese malabe yanupi shema halara wa uso wana ina mruwa no bwana hajoja himeri baba isi azali ile lapisi azali sheke zipula pia zije wasa watataza mdomba kama lalo mdomba cho watu mba hanyu no baba hanyu no na chanyu no wa fama ume watu na rogo watu uyela na zozo tipia watu mdada ngeje na kana limguluisi wa Ethiopia angawa tkanzani mwambia ya ukana kembo mbaba vumbula mzaza vumbula chao mimi kama tonda sini menyelesha mimi kamtokana na to yazali na yeye wandu wajua kana karabu kamegoni mwanda kukai yo de difference azali kujokanga mwano naye yo de mana ya puwa wandu hadi siri negotier ya puwa wandu Allah bilahi getso ambanga mtu nangara yazali ba bahaya mjokana besa ajo jaswale chuma chodunga ya ajo jaswale chuma chodunga hapo shami timbo trahizo na hamba yo de difference yangu no roji yo de difference yangu no roji
unikema bakamtoda na becha ukamtoda na mabecha ukamtoda na mabecha ndacheza ndacheza amuge hapo namtulilie bezeno gongizo njema mzati dada na bake mrulo moroni na bake mrulo moroni yangalie Sahara ele jeshi la Jazai ho yangalie itanda izo zontipia oandwa kwabidi wakere polelo warudi wareje sabari shabuka mwambie nyima fundi wa Komori ukana wallahi Mwenyezi Mungu mmono na mdofunga ezekoli ba wallahi ekambuli azali hawa wandu wafu hafungu wandu ahidia wandu basharitu ngufo sambi ngufo yao kamjarongo wanyima fundi mlo Komori basi ekazali wa yalawo besenga mtweda mwadoli manolo wa wanazinkada na nazirorovu shakabatu ujohe yale ya halali ya haram mito mpasha itwa fundi ujohe yabo amba ayo mukado fanya chao kamtweda mwadolo wa zikada no sezelanda shaina fundi wono bashari songu fo yabo katoma ngo ezaye zila na habata zinge tuka ujalelo zila na habange zijoka ujabo wa Komori wabu hamze to ihamba lelo ya ukana emuyiona kwa mjayona ekaba shari hafi ya pirizo wadembeni wamba mtujego utogo la maridi zinde za kaulazi murati hale miji ya hanyu riju rambio mtuje na mziyo wa hanyu bali siyo hatu na mziyo wa hanyu na mziye lukumani daina dobi fati huna dobi ori ulilia shaba basange zijo utanganyando au kemiji ya ula wapia ngwa jo dubabo wa mnoge ni wa mtuje kanga manzo mriu mbidara umrihidi ha lero gabo mbulo male kabati buha fundi muntu jamba uwo mwana juana wa mtuje buli yabashari ende atlete babawala mnabota tkanza ba induyale na 19 mbuli yabati tiko to mbreti abo mwe ya fecha aiman changwa ona haki kwa imana ulwa ngudobira haenda na hujasha kwa tusidi hagar waliroba walirangamani abo wadubisondo leo watamru wafanya jao eza jiriti jipanda waona haki banu mimi amazo kana ama ulakoti mrumme arumeti entila maketina mrumme wa Komori amuge banuga bwandu wafikiro kana gariri yao na mrenge mwele mawaone sio kana nous sommes là amina objectif nga manzo ni towe regime yim ramali ramvura fikira haina ndo nizonga mtozito izirumi bayo ndio Mwenyezi Mungu anambia wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum na ni parama kama na ni parabando mjo mmonema foto ne ze imagine ze tiri kopia ndo sibali wenda yuko tu wana kana bankoli wallahi bila mimi mito imagine wana wao usikuna koma hakama ya hey meni yabona ka urongo wabo wallahi wandu wakabo pia washanga ina mnana ka urongo zo jishu bali mitu wa zambu ngene mtu wallahi la ejishu wonto kama balaga mdogo zo ikana watu kabala washanga haina dena jisomo na nambe je jure que je vais dire que la vérité rien que la vérité atana toi haina mruida madame la présidente je jure que je vais dire la vérité rien que la vérité nena dorini darmam na wana mshe. Ça va, je vais dire la vérité comme vous avez juré aussi que vous allez juger avec la vérité. Ha, on doit le voir. Ha. Ça va. Ah, t'es juge, là, quand les baïbons n'ont pas ça, et vous êtes envieux ou je dis, je n'ai pas dit, c'est pas. Monsieur, parle à moi, c'est pas lui, tu n'as pas un conflit avec lui. Parce qu'il dit des conneries. Directement, il dit des conneries. Disant que notre aéroport est mauvais, c'est pourquoi le MN est tombé, nous n'avons rien. Mais vous aussi. Pourquoi vous avez su que notre aéroport est mauvais et vous venez avec des avions? Pourquoi vous atterrissez brusquement comme ça? Or, il y a des étapes pour l'atterrissage. Puis, il y a des étapes. Il y a des étapes. Ça dit les étapes. Vous voyez ce qu'on dit bien, il y a Okana. Et nous avons dit, il y a un inji et droite yangu mitso ikibu. Nous avons dit, inji opande mdoji mdo ujibiwa. Bah, nous dit que miaja ukaizora soma kari joha ba redi ni redi ni. Bora twashioni renda rasoma. Bora twashioni warizaya. Renda rasoma kari jo usomesa izora soma. Inde mandali sojo hulo ha enero ni mtu. Shaka manzo mkubali ya Okana. Kibua ukeja kibua. Ila baya pulwa ijeti kibua unja kibua. Toujours nga yero mal okoti yore wasemal. Toujours on rojwa yangalia okoti yangalia wakati la jo continue ni mwambie ni ndojwe malaratori mbehe. Il faut que jafa ila baya pulwa ije. Ya kauliswa nono siwa. Kibua ukeja kibua bas. Ele habari sikata kana wa Komori ngabo wa zina zijomba dunga dawa mkalante zamba fone na ja kibua ukeja kibua hapo basi. Sabini kama mabioni amsome so izo na soma ba izo ndizo nanza wa Komori wa Paris.
Kamanzo mdojweze ya kizahani. Kamanzo mdojweze ya kizahani kwa Komori. Amanzo mnyeshindo uchwenda Komori yake amahende Morisi, yake amahende Dubai, yake amahende Kuwait, yake amahende Aruma Tizurachi. Yede objectif ya hangu watukufu kwezi. Balero karti capital leo kasi bil desert ngarazeo. Gar nettoyer banga jo hunda uzade wanza rabbal alamin atihad. Tanzania shele zize bati ona rugwa rumazere zoba mimi ngamjohamba ntijo zisokana bofa heza bari wasoma kaza rugwa zinizo halali au haramu watu shele zize. Amba adhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Isa bari bofa amba wasoma kwa makana al-mu'minuna liyanfiru kafa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu ad-din wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Isa bari bofundi utoshele zo anadamu wana. Isa lazima inaweza tu lazima. Abonge ngamrongozo omji mtukufu wa mvuni ya babao. Kanga sina mjomba hatu uparwabie gebidio ya ratrapewa bakati mongo wa huenda yake enti ya rumaze rezo na tiktoku ya doamba batani akanga nge mongo wa shahadi kemra isa ndo mamengo mitano abomru haisa mamengo mina bomra isa ngo ufikira kana o muri wambakisha kona ukamwishi rambie mana mshahatu ya la mumji ariyo la msalimani ya hambu ukeze twabia wazira ndazira ukaburenge mndu mjomba mbaye hamado la udamba yabo nitwe mbabe uniwone fada na ujamu twabizira twabia zamana mche islam na msteze famisa hanyu na mstemi jihan kaule mbelea za mndume ya hudole kanga gabombata shakutsi mndumshe amanda wewe uja ukenza rumarezo urenge mndu bana mjombaho au bana mbayaho udomde da sineme na mnaida waho wana na shwabie gebiyo mdatrape banga bwandu wa Zulu bainge gena mahama chana maili ekange na mnaindi ni kwa bwandu wa twende hapo ndo zikora na ndura dovura no fanya hizo shakara na utoka tena mnainu bwana mshe jeni ende yake daina mruba na mbaba au mbayahe wakento ndo mbato biamba rumazere zuka heza mbabe nguo heza tutano dereka cha uta hizo tutwabia za kaunda simu amage bwa mvuli na mdongoze mze bie ni wenye mzade msawe wasalimani mdongoze mzade ule wakati haki kwezi kwa tukufu ba mimi tirongoza na kimu mi utenda tijiremele fumu ngati tuambe ndo rochi abage balati mshelezani ya ukana ewa mtu jenga mwana warogozi ya zali ya lejeze bashar au kawa mtamndu Mwenyezi Mungu na wa hifadhi ya wa haulie sha emwanama Ustadh Alfan hazonesa yabo mono e video ya jirile lo ezambishi hale lo ya uka ekawa mtuje mbulia azali hawu wa bashari ngamdo jitwa mtibulia azali hawu wa bashari hafubo wa mtuche kamdogo za azali azia banga bajokti hadamu nga bajokti sata kama dobulia zano gozini sayinu manama sauti ya Komori Haiti yabo aina wandu wanzo wasiyen kodo aina wandu wanzo wasiyen kodo walozi wabana mwivure reji na machi mtime bashari hafu wadembeni wajabo na wavuvuni wajawa mtani mdogo wa mtuche henye kampara emwana hanyo azalina lukumani mwa warongoza bawa do walone zerongo zonti pi kamnamba kamjashele ziziwa kamnamba kamjashele ziziwa imwambia ni ukana wana hanyo ndo na hii haina mahala bakariani fatihwasi ya wairenge daine mwana mshwa hina mzaza haina mahala bakamana damu ya kamnono hanga misiwa mchiwa msuje kuna uparuka mji hata dunaite isai mchiwa dembeni kuna uparuka mji hata dunaite isai akweka msuje uriki na mwale beni mtubi kutuzie makalima yao gamde chei yeka msuje uriki na mwale beni mtubi shaka stayari wa haini mtimzima walo maridi usikaya kama subhanallah kama watu wa Filipi wadebeni wa isawa deklare zila rakahamba uka eke mwana hatu hafupirizo mtujengo ujo wala marindi wa mjamo dema wale marindi dembeni zondizo mwanza wa basayi basi izo lezijo jiri hata faransa wana kaka mjabe za majira tra kama alibo wa mtuje mzilenge kaura hitwa mri hitwa au kanyido wenji mfanya uzeno gozini Komori kwa tina maji kwa tina mwenje mwangamizi wa Komori
aweke mjingo na wandu kume wananengwa harumweze ndongo zila yabo bodomji mwambia nikanaga mmongo wa ikoni na wa mitami huli o wa ulowa gejuze o wari wow ngamwiyongo wa ulowa watohamba wa ulowa wakoza wahibiwa watona maji ngamwayengo emiji ya uliliwa ya fungiwa ya tona maji tona mwenji walungweda wezina ngamwiyengo emiji hiyo kutwamba o wari wow yembe sile utokafikirikana hapo kama tukaujanje ndo fari ya wandu ebona ile na pizza wa ikoni chonga ukawa uloa wafungwa wa kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina msomo watu wadore mea mdungoma na umlalika kejizo watu hawa chawari ulilia walihibi bayabo tsayi nuzi sange zendo za alamu hebo wadembeni wadembeni abo nyima bweze nyima saramba vibo wadembeni ekambulia bashara ulo hafu yabo chafai swala abdusalam na mtu mtifanye chemiji ya tu yangamia na mdipa bami mimgo ajana mide wa mando nenda harumu ya ambasadi ya Tanzania shati mambia ni mtu herede yabo nenda siseta haya yabo safara leo lifanye mafoto ya mzade ule emeta shanga ule ambari mkomori mdo wa ula wa Samia Suluhu wanwa wadela Egypt pi ya karitina bambu alinga mwenza shonga ule hopara antoi wakomori ngwa wade na bade nziro kawatunda bambu ya wasikinia problem shuna majana maili hata Tanzania shonga yabo tamba Tanzania yabo karitina rusa ya unjia nzenti pia ziwilo zidonjia Tanzania facilement badi komori la fumje mdamba kana gaji diplomatique nje diplomatique nje bo malaba ma tu mtona ma mtona mwenje mtona unono mdamba kama ndo madwamba komori wa reconnaître le kaburi c'est Ibrahima wa reconnaître namji nyumbatilo fijitilo lilomoro ni wa reconnaître fijililo tujini comme tona ruza kidaba harumati boko ebani kana prioritaire comme tina rugo boko egarudi ilo abana msindu ilo urgent ma chimwenje msomo na ndambati jo wandu ma mengongo apashia onde kore bahari komori kuchukada ya bokana komori ngani na nyumba ndaru za hale kamtuna nduko za kilaba ya numa laba wan chokotuna ro wabi alafizo namba uzinde zione sawa wan amimebo na tashweni nenda na some dini na some dunia ni mwenese ni ya ukawa wanga mwana wando tolo mhazino kamtuona inda bokana ya aeroporo yinu kiona wale vina wezi watarumlo ao nelebwiti la fatihu inde mani ya bwa komori ya aeroporo yinu mwana wa zeno gozidio sha wandu kwa tola hazina ila usuwa wandu kwa tola hazina wana aeroporo inu ibidi keche wa komori aeroporo yo lazimu ikeche wandu da wabia bidi wafanya zaru ma aeroporo aeroporo yo kantije lijukana banu kasi na aeroporo kasi na aeroporo inu nge compose hao matwar iyo nge takwin. Il y a beaucoup d'infrastructures. Chanibu zinji na equipement zinji zitongezao mstakibilize envio mstakibilo wa jeni mstakibilize kodi na hizo zontipia wakomori ezendo zaewa ezendo za bahizo apre amado hindi ekenga banzo babaliwa zinduzi je hanu aboya mado doandu contrôler les pistes et l'aéroport doit être composé des pistes upepongo ndo hula abana rikena nzia zinje ekango ndo huna aboya mvio enda zungu sewangu wa ula mjajao ekango ndo na angu hajao angendo chao yode namna ya aéroport anze kena piste zinji shele hawane zenongo surtout et aéroport ya Komoro ya placé wa ba ndo ambao catégorie C, c'est-à-dire c'est difficile à atterrir Komori yabo iyo de sahilisha o omkonti wa heze envio des pistes baada yabo ngabwezevua za hii circulation haruma aeroport bona misitiri minji hauka envio ujo yona hula ne damna isake do dekole ko anza ubire ubari upa tufuno udufumo yabo sana mtaka abiga mga bwezevua zahe majandarumeri watukanda watesha hula watukanda watekaribira mahala wandu hima warasezi envio envio nganzo ikenti injie mala kada parking na isu zontipia yabonga bwe namna ya usirkule shamu kana mtudo bile piste ya bile hula ya njie kichufumu ya wenge kasi na aeroporo zinji inu imenyeha na rifanye inu
riba yenu ranzi inu derumishi ina sarifanya inu na riba yenu rirumie yode namna kwa ngwana pisti zinji shaina usiku mna pisti mtima ya zepine ne egudrozi pour pia kabasi ata nzia ifanyi wala fando adobia za kana ngwana ndo aeroport ngwana aeroport je ingeri kana pisti zinji abana ndo jojo kana indeza chao zinde zile sawa chao aburi sa recruiter wandu deja haruma ekote pisti ke jakaza kifu ngabo ziwanza za ustasione eze avion ke zisazi biri haruma pisti eze parezira zijaze ndezinjia emarezuka uhima ngabo upepo ngabo mvua ekabati pasreli kabati zila hamati yo ya ukawandu wala wabiromoni wanjia direct bahingo ndo pashia wanu ngo ni mvua hata debese mnavaliza lo hata bafikira ukana mnabisi mabisi ma uya ukana ya nu special ya udo ikenga bomvua ndi ni tana mpeze mcmj chao si seri baye watu badia chao to bia za kishenzi cha eni wono boti bana kwa tukafikira ukana amanganya bo kwesi wadwele wa ukana nyizindu kabu ni wantu ma incapable ya utua ezengo za kaudazimu eze aeroport nese zabilisi kai kwezo tukufu abonga bo pande wa eze stationnement et quand vient ça quand il y a des gens et mahala bi DJ hime o endroit si ngabo bahanu ngwa pashi yao o karibu da wa wazire we kabati magari ya wabadi ya rwandu maduha zira izo zontipi abonga bo bahanu baheze embarquement les débarquements izo zontipia e keri risa wandu singwa birone da e kwa wandu pashi ngwa jo biranda hubi ezindu zo zontipia wandu ordener tsawala wa he arito birana tsawala chao izo zeke zilofanyishia ku hau evite ngani kemdumba ilo ya he au ya bire ya tatazena izo zontipia ngabo tour de contrôle iyo ke do kanti maru aeroport bo tukufu shele wakati ya tabu ngebala rindari jipanga ndo wakati emeni ya kaujairore inuka chupa taunu ngada iyo kenga mashini chao izo wandu tukawazifikiri auka izo les superviser eze mouvements za izambio arauti kenti mara dinijua na izo zontipi akitsena ndo ile wanu wakatari wa utaho mru o dahubini autour de contrôler amba asimorone abora kakachacha alizo zo tokir nabo ifo badoka wandu sheleke ngabo amvio par accident namna ila hauyamba bezara ka utaho aeroport ilo karibu si ya hunde komori shawasi morone atatuka ujambio ke jonde haida nguwa ucho waone ces espaces na kana banuga sarumwe po ya hatu kwa bozitazinu yo ikobidi wandu wake wenchi maveia shagazi washashi baada ngabo sankar gizo batima special ya utunde za envio wacha envio wanu idanganya habanu imenya na mtoi na mregendo achitsaini kwa bomna envio toi kwa mna helicopter toi kabo installation za carburant ingasina bahanu harumwe aeroport ula swafi yinchi ya ukana gasina suffisamment mala kwa kairozone atomba mafura na bagazo ali ya shanga kairozone bezo iju hende ya kairozone mala kadha basi kartina hindu si wandu wenza shonga na hiyo bego ni mwezero gumhimu wando kukanize reserve iso oka problem au ngasaruma kodo garantori zungulie domestique haruma entiwiyo chaque fois rende mala huli vol à long terme wodo pande wa husu kuno ezombo zilio hai personeli do wandu hazi wa hula do anji yao omuoni hula wala do aresa wazi avion wala do belisha hula wanjo muoni wala do nettoyer avion wala do anji yao warenge ezirewe wabela na magari wa kantia chezirula wala do watunde abonga oneze patch a patch ya utengelea haruma appareil yabo ekerija baada yabo garjoka uja haruma e côté passager eyo da ibi yo côté passager yakawulazimu wandu waju o wandu hasi mradu ha banongo tsoro dumiza hasi na banu bidi warenge hasi ni pia kebandera mna aeroport iko kai kamjambo amwele makena aeroport je ya Arabie Saoudite au mkena je ya Turki borlo wandu kume shandu wapashia haku unaona ndogo da tsorenge zambavi shi aeroport ya Moroni twamini kwa ndozi wale yao ikobidi normalement wake triple ya ukawafanya hasi 800 personnes watu walo hazine namna hii armo mna aeroport boko kabati mbazira shayonge wakereyeze hazi wajuhura mapesa jubileze ngozi kenje
eze comptoir za huso za enregistrement na vule zongo no ndwaidi tsangale za bagage rans andwa tswa regeze bagage ngabo ze contrôle za sécurité ngabo ze contrôle de frontière oyi chao shakutana mndu mtima anza ikebala ile gitari za rwasa tipi wana wazali usitaru mzo tipi ezi saltamba koma wandwa tunda oneze rwozi la zon tipi ezi tapiza ezi livraison izozo do changer wa haina wakati il faut zike zinji tainu bloqué tainu menye ri changer tapi ezi zone d'arrivée les zones za ezi départ wa pashi yao ngwa pashi yao handa hobe wane shakwa tukwa tukobira na bala wechi warwa tukobira na bala wechi izo kabati wangu waelewa ya ukana no ha wanaweza ungetuoka msajaja baada yabo ngabo mbayo ambao les intervenants abo izo tiziono ra Orly ra Le Bourget ra Roissy mala yo ora usifanya hazi tiwone namna mianza ndo tunda miujibiwa na rogo za santé miujibiwa na rogo za husu aérienne miu efuye mbabi tilo tunda no baada yabo ikaulazimu aéroport il faut voir que gare la mro là aussi mamro bala like prêt aina kati wafanyia atterrissage il faut voir que gare bala like prêt aba njia mro ula libale mbio de lazima mro ula yamba service ya secours na lutte contre les incendies gabo bahanu spécial ngamona ula ba wakomot aina usiku yanvyo ijairudireje yanvyo ijaibidireje welcome tina medini ya meteorology aéroport majoka na yo omlenje unu kona uka masula yanvyo ije baki Tanzania bora mtije ba gabo pepo bano nemna aéroport watu oi ye mziro au kama mwanzo ya vite kartala ya vite jabalila ikoni ya vite wanje ya jende yazuguse do mapa de rudia ya keneti abonga bo udiro imaranze mnavya tata hauba shaizo ekenga sina ze service ekenga sina ze service za husu meteorology yabo kabata do janvier ai afanya essay ajindaruka jakira ajusemba mbio atra ngabo centre de maintenance mnavyo oi banaweza paka wa utitwenda tina angabo ma technicien wa lopre haina mvyejuka na problema gejo to angara bala ende atundwa bala ifanywa ba ajane mjoli gosi ngabo ezoloka les ahusu et ses compagnies do aéroport les aéroports doivent avoir des locaux spéciaux pour les compagnies aéroportuaires akajaja kati hono kajaja no haina mvyo iju hawo ifo ikena biro ujema aruma au aéroport wateleza upakia mvyo isa juzo ngo pia c'est bon akajaja ngemoroniki huna shefura akajaja utango wakatoto zingusiwa tarugo zaki mafisi wala la tabairo ja abondo enda bakujo huja abondo je maudo abondo je usha baada yabo kabo zifreti namna yo proteger ziru zitihiba wala jawu wakawana ziru wahiba ro rahunu la duani raha haya wakati zihiba ngwafuye wakama bala wangu zichungu zanjia watomba bizatilipo ne babizatiriko hata baada ya ukamria vure hata taratibu yaonese ukana wemri ya ribulwa utona makulo shari na masofa acha kama wawe zindu ama wenge na babarash wenge na batodora wenge na jau ese mambo kundu wakilaba ndu vure zindu hata taratibu kana nanione c'est bon merci utiezi ndu chao baada yabo nganyina mna parking mtima na banu aruma aeroporo ngabo place za mabus ngabo place spécialisée hezirewe wabidi watengele swafi ngabo nyumba spéciali ya hewa nazitanda wanaziri wa hezirewe PHMR personne à mobilité réduite ou handicapé hezirewe no wandu maduhazi no wandu wakoza watu tuja uchenda ngabo nyumba spéciali wandu wakukantia bonaziri
na zitanda na zindu za do wabali ya mwedamu waheza 2 point A vers point B hunu vahanu wakintu total d'attente mwabe harume avion mwedamu warenga harume avion mwabe bala mje mfanye mbali za nugo za hawa hizo gizo da ubeza biro hizo pia hizo wakomoro wenji on rwari hazire on rokupasha wenji wao on wakoza wao wade watu tutaka na hizo ibidi mfacilite on tubirani mabade on ya minazini on mwani magari wao wenji wakupasha komoro yako yezerugo hizo ikobikenga sina nyumba njema na chez roulana zitanda na hizo sont tipia wakomoro abo hizo nga recruiter on hazishele gabo bahanu special yauka hahanza msove aeroport na place wa na mabisi wa chodobira utakisi shwandu bala wenda zao ile magari ya tikemenje ze parking hizi joja kabdo tofanya ikiani stationnement wando toure si wando wato mwenje wato connexion akandu jo yoro message akaja ipalisa kwa kabati mwenje telefoni si décharger abo wana rugo wao engem kana mwenje na rugo za lazima akamtuishia aneni ule na telefoni amade wiko hata jongo tuamba ukana katuishi salam tokum abonke e adunga abo yidi kwezo tukufu e kanga nyineze are debus antena ba are za metro 9 ndini mgo joma uni neze zoni za udepoze wezara kawendeza engodo wa kentele gari yabo gojo liba angodo adepoze mndondeza sheke mbuli ya magari shi huya njia hula wala kwa tuenda fanya depo minuti wa hanti mruenda za au warenga mdu director wenda za shawade wakati bala zilera zira haina mraja kanti zilera zira awe abonge joja ya aeroport ge joja magari angalia wakati wa himi haji romuoni robo tu ramadha wanro ngwa ishia alikamtuishia abonge upande huo ikaula zimu wake wanro wafanya za rumweze parking hula joli bala na mabisi wajao sisi wandu wenda zao haraka watibaki wajorengeze plasipi hau ai mrugo jodo liba selo ezilera hiyo andu tofanya namna hii munde mapesa wananga manzo munde mapesa dunga yabo mru yala mali mru yala nzuani mru yala mbeni yala eke aeroport yabo wana loteli wa karibu bala tina ushidore je moroni hana wili ni rudinde na live loteli tena na minti na hitu mrwala wa mbaji na wala wa mbeni haja aja hunru kabati zime telefoni rudu pati Ramadhan e envio ke ja fichele ra ijohuj aita rabo wa ba 24 heures ba wajiri pani wajiri ja abo kairi kebo waha wana loteli bainge watiti karibu na aeroport hula wa hambani watijo trouble et atterrissage ne décollage wakazo wana aeroport wana loteli watiti ezezoni zila ili ndasena manguli bona wili ende mbeni au ya reje mitami hula au ya reje itiji fumbuni au ya mbego reje mali na nzuani bango chiko pashe twabila wenzo ara rube amvio cha ugaba tiricha kana mna luteli bana kutoka mna chambre awe compagnie uyo yexige okana mlibe bana kwa ndo chao hizo zikaula si mwandu wa négocier compagnie mfanya retari mfanya betize keti la tamvio ngam lo hasara ikem mfanya retari ntijwa kama ndo hubi abanga mndenga wandu mwedemo wala azemfanyiza lazimu directement change madekeze le teli ngizo karibu ba kartina pare wandu wamenyezi uno pia baada hapo ngabo commerce ukana mruka unokia mvio itara ekango ndio uhuru babisa nziru za mradi chatide mapupu desicheza na zibas hizo zo muhimu kabisa hizo zo muhimu bukotsa waya to mnamna na 20 euro yanje baba nubala la tetwabili balo teli bala le bayindu ya lale rano diba yarengi taxi mbehe ridi jembale ireje iridi anta iloteli iridi areje izo son tipi kapati ondo fikirio ka aeroport ketina na luteli na bwa pashia o vara izo son chapa ka ureje irita ja pa ka ureje itara ngari wone sawe za lazimu adojua ukana banu gasaru mwabwana
shaka sine namna ya ukana izerugo zinu pia izerugo zifumbwa yabo abo izo ngabo shahula ngabo zitanda izo ngezikreyo emploi rahano lisansi yo wana wa Komori. Japaro na aeroport itona l'hôtel ibade aeroport ya Komori. Shaika bidike kaba na l'hôtel wenji watite wala. Shapia wanduwa waba emana watu tojo zimba moroni mnafanya zile razili au circuit moroni. Ukiza nuko pia mwende mzifuri za moroni. Kamtushinda mabuli ambana fasi. Uwezi pia nga moroni. Ema susu pia nga moroni. Walevi pia nga moroni. Mono chana ola ya doji tusano ichwa la dabali lale ari ila suare lisona wale ado himalo suduwe kwa na udo fanya cha twabia za kishenzi. Shawa Komori kwa sina nogo arubala bali sange star la tichus. Abonge star. Abonge star. Acha mvuhuo twabali idalam yakun laka ra'i fa sirta dhahaya li ekabsina ba nogo haina ijo cha ito arilla jimbo ende gudi hezo wandu wa miliona ule makoti ba yadu siduwe kona na udo fanya cha na twabia za kishenzi zila akto kwa hizo mtu Adam chana rabisa aeroport riense maji aina aeroport bo tukufu il faut baka e bureau d'échange ya mapesa baka mamna banki na exchange rwanda Egypt hadi wasabala mna riale awabala mna dolari ya badili wabala babo direct bana aina aeroport il faut ikera ndini ya exchange normal ya hizo mali ngabwajao mapesa ya Tanzania ibidi bakayo aeroport mapesa ya Bushiri mapesa ya Egypt, mapesa ya Faransa, mapesa ya Dubai, mapesa ya Arabie Saoudite, il faut wandu wake na zema yebala udoba dile mapesa ya upia timpaka dobiki ya wema udu fumdara wabo maudu fumne watu bila tija ukozi watukufu wa nunga mjionai il faut aeroport kena mna exchange mna banki wala wabadili omwe tintam ukodo wa Komori wenda haku na magadi Morisi matala ni Tanzania au Afrika mapesa Morisi rupi ya Tanzania euro yode maure na la Reunion e kagabo wandu waka yode de special Dubai e dollar yode rumisha mwule mkukamili baada ya magali riali ya rumishi hao Arabie Saoudite nese dirham sasa hizo marokuna na ndo badili fomu kena banki wa aeroport wa ina kati mda tukanza change mapesa bale ya change bo tukufu na mwede mwa regenze malizo mtu mkasema le utokanza ndugu pashio mwanzo ya jare taxi tienda au utoto urenga mna real wo mtia hao ba mngo shiko bale mapesa Komori ya chaba dili ya tula mbayo ndo ya bale mapesa Komori ko ndoda utomnikaniyo aeroport bale ya renge mbabi yo mjini hao endao hiyo yode mna ndo kufanya kwezi yode namna wandu wafanya watu kufu Isopia abo kemfanya exchange abo yo emploiement créé mfanya parking ya magari anje ono roha wango do asise wandu wedeza ko bakia abo joliba menji ainu ya na mapisili ya aeroport ndia do rambu ile sécurité des Ethiopia angabo zone sa ilabala yonge ifanya minana sineze beneze junesi chafu ya vyonge juhao babo majamma abo majia ngabo ona ngari négocier oda sine le shirika la envio ya ukanga sina ushomera ojo kwenti banu chassis de radio alimenter envio e majia salsa video de majimen e ze fruits e mapomu les zembe na juson tipi wanandugu wao ya buri to ushomera yabo wanangu afanya hazi kwa nada dome anotola senyanti no ili wani kwamba projeto barivugo shiwale wabala ndo wahobolo dakandak ya buri protejo wana kama nango jomba mufanya zo fanya haya do aeroport walangu wajua na minanasi olangu bayo wana platorepa wachukua zo na avion olangu kupo mwangu wajomma olangu tu wana ntongoma harumwana mapati wa hosiwa olangu waswa na ntongoma olangu kufanya na mapopai wanafuri wala watilo wala ekemna viongo do mwali kuna ula hindu bayo nusulera ngojola mna ya urto ngojola mna ndi na ngodo ja yode namna ndo kufanya watukufu ya hizo kasina zefuru njema hizo asina zebe njema yabo nalitsahe wenyile shirika wandu waloma specialist wa husurahafu na hygiene watu tompazoni parce que wandu do contrôler shaula shinja wa mvio
tiba swandu kwa tola watima e pilote na wala shele kenga boya poisonnewa abo ngwala au différemment shele wa ili bala wa ili ni mtu atamba homa bala wala besa ba manzone ndo mshanani jua ba miya manzone ile chao masala yazidi abo isopia lazima yo wando dokana culture ya uyele wa lazima shata ujonji ya bala utushele vushela emba mshakiki no ne ba moga go bone ba isopia nganzo watu waelewe namna d'abord création d'emploi au lieu ya ou licencier 800 mjorenga bengi midi wajua fanyazi wala ngabo 37 haruma aeroport rozi lona wanadamu 37 ala ngadi sobo tasa tabu mtsana wala wani sabo mtsana tabu jona umaharibi wala wani sabo masiwa tabu tas bas mdori yanye namna hii ngabo eze restaurant mtoko wenji wanuma jevien wenji wokwa lile putu wana doana kabati fikira ya ukana wana makudona wana KFC na wana sufudu wa ukana wa upesi wana shaula wa upesi wenji shade brochette na ndeno ba mwago tedela iba mshakiki pala basi wana wenji walo mshakiki yo mdungo ndo aliso mshakiki wa balwa enda ndo siba enda roboti wenji wa komori yoke usha mdo parantura ne ba mshakiki balango ndo ale bala ba hondo walo mshakiki zambani anza use ugodo wale mbanya mabala ubalondo wala nyama ba kabona watiti namfanye baiza ya urtu namfanye wana glasi namfanye banku namfanye mbafi ya upule bani wana rugo na mnaila mregezo wana wale waonekana ni baindu wao ba mwana utoka upasha mvio kana jadara gebre ili wao swafi c'est une chose mwana wodo pashe na mdo leo hizo création d'emplois zinji taboke tugeza o wantu ngwa limao ukongujo husa ya onde baidu o wantu ngwa ndo abokweze mfike zijo liwa na hizo tontipi hizo de namna ya wantu developer ti les projets ilo wantu waelewe ya ukana kariti kasi wantu kume o wararua o walozi o wararua limaji wabaki wane o wane kwa bashomera o waili wakazi ni mrudi mwato yongetsuko ni sound wenza shonka iyo getsuko ni sound wenza shonka abugeta iyo ngamona uzi employees opi risari la wa côté piste sa iyo ngamona uzi restaurant ese indiniza commerce ngamona uzi banki ngamona uzi bureau d'échange qui se sont tipia ingezi saidi yao aéroport il faut wakemenji ya panneau solaire wakemenji ya husu carburant wakemeje da umajina upepo isheleye kebondo jiripani hapo aeroport ifo ikena radari zinji ifo bake magari ya uzima mro e polisi toujours ido zunguli o aeroport ishele kenga bodo anza kwa dubu mru wantu ya siseta hamaji yawe ya bibiti wara ija sisata mzungu ya kavuka wa hemeni haba ukana ngabo menja tukofanya hazi usiku amvyo ila kahuwa communication iungu parce que wakarumia mwenje mzima shangabo wa upepo ngabo wa hele jua ngabo wa maji ngabo wa husukaribira hizo pia yule na ndo kono mwenje wa malababa ti mwa mtoshindo ni kwa mwenye mwenje au maji kama tushindo ta mashini ya uweze maji wako mwenye wa una maji ba maji wando wanofufuni kwa hula maji na bode mahale maji yao ni sio kwa mwenye kamili wafufuni kwa hula maji wako mwenye halafu ele witila mtuche lila lirudilira jasi waruma kwa maji serikali ya malaba ya inuka 2 milioni wakati bana tafati moiti kudibida bana wako bana naambieje le baraza la mawaziri lionana lelo lamba ukana emuwaida ula ansimia hambangu jafanya jau ntini mobilize ya haina usika ajarenge marabi haya msaidia haja mtora bisho wako mori le baraza la mawaziri baraka mtuna kana wako mori wangamia kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina mso kwa tina anasikiza ile baraza la mawaziri lisalionana wasitanziani hamhula wamhu warambi ya ukana limwambia ngotona ndo ama peroke basi ndo chao rejeza macha na masakala Allah kabati mtu subitambia mzado trawa wedesa bawera nzo sukwa chamba ukana balafano hari hakamruwa humsumar ngelukumanina wa upia nge aiman nge fahadi hakamruwa hindibo fatim ilo onwa ture nge eze Allah
ile tina la Fatuma wako wode mzade mwema wa duniani ya zawalani na saba njema. Hawla wala quwwata illa billah. Abange baada yabo ngabwe zeratari ngabwe système za surveillance ya aéroport pia wake wandwa kenti bala watu dotunda mahala balo danger wandwa signal wandwa tunde bonti ayinu jokiri usi envio et quand vieux quand il va nous atterrisser va nous jokiri quelque chose ya wando bantu kwa watu alibano wa tout des ngo isopi. Au résumé aéroport yonge kanti yao et côté aérien ambao esa itarumo shingereza ngabo côté public yaho wantu wafanyoze hazi eze restaurant au atizoze billets rasieze mala ubadile mapesa eze restaurant ezo sont tipi yode namne kwa nwanzo warengezenti wandu wakufikiri yabo ikezi asina zifumbo eze parking hotie Cairo zone ho nettoyer envio ho eze shahula ho préparer o ana mabati ne shahula chokanza chez mes envio o placer eze envio o huzao eze logozaki tabaduni za shikomori za asui za komori maje in Comoros eza pangwa eza fabrication comme ezile tuna zila zon tipi o ana restaurant itode mba putu no mshaki kibasi bakeze McDo eze KFC izo zon tipi haina pa hiru ikayao ese ngoiso litungiza abantu barambokana abantu ngabo wanadamu ikayao wajitolea kwa watu undeti ngwa recruiteo shado solo to wangu muhazini basi mwerengana masusu hanyino na malisibieni no na pete mwecha mu watse harumeze biro bakabati mrujo monani wakazini pia mu madubizi amone haya dingosi abangenga mambioni watukufu yakuka ese projet ngizo nizoritozi juwa abantu rizambao bana Ramira msewa hangu rini kawandoze haziwa bizifanya pia. Mimi tamanga mshina nisaidie haruma dini ya Kiislamu ngamjo saidia haruma sport ngamjo saidia haruma emisafara. Ese rugoizo ngamobo Mungu nizisaidia haruma tia hangu. Esa dunga yabo ngamjono o wazijua wazindwaji nogoza banki nogoza dima nogoza wandwaji ni wambie. Auka ezadunga yabo izono konjoda na tundecha unielewa babi shaito tinongo boko kam simetrizendo abonga bajobu hawa ma specialist wandu walone ze doctora walone ma ingénieur walone ze izo sont tipia wachi wasaidi shantina urenga bwiti mimi je fanya zarumati chazali yatowe bwiti yalita hula hamada ama ngamjota hawa tuwa zengo zinwaje kama tunifanyie pare yo banu enda bana eyo ngejo fanya combien de jours combien de mois kati unika ezemezio ibire kuja fanya ngamjo ufunga tina uliba mjo renge mapesa nikembondo aje okay ngamanzo ni bitsetio banu wakomori wakena maji banu na eyo mezisita ekamezisita ngamjo ufunga ni rinde kema mapesa direct très bien tukufuna kibu uso nettoyage yode ya muhimu yo wala ngwabe yao wala watu emishana na zila zoti pia wala wende watoa papi watia zirwaji izo pia izo emploi watukufu izo emploi izo haziboko kabatu twenda lisomba mshakiki ya tolo nyanzi bwa komori kabatu twenda ya kamizi wa hasiba bumba mshakiki obari vukoshi parce que mimi amnada de bamfanyo hasi ni ufanya zo aeroport bainge kutujua envio ufana na hindi sha go préparer shahula go bayuse plateau go sese mtongoma zitidwa wanafuri kartu ezoloris par sa ona rumeze magazine wana barketi na zila zonti pe iralizo tsotabanu bala ibalo basi wana nido wana kartu tushindo hudo wana nido wana makarto wala mada wana dungo fanyize nyikombi ratia wana mtongoma au wanaembe au rarengezena mnaida yokomo ringa sine shahula kasina sefruinje ekati mogo wanyongo zali josi au tunda mdo afikiri wala hadi ndimu sha haina hali jeunda wanatongoma wema wana mabire wema wanaende wema ridotar meze plateau nerenge oma ifanyise jurie wana ndungo wema ratushinda ifanye o wakomori wajibiwe wa beneficier neza ngo jema zilo rumenti abonge kwezi watukufu et combat continue
azalingu tokanga mwano naye na habari ne jama ndami wanduka dobuli ya mdu ye rema moja mwambe urema ukadasa Zentu Unis du concentré na azali e kanga bandwa jwa kanga dawda wanafiki kwa tonza warongo zezo za hao Shamimi Fakhruddin Sayyid Abdul Shahid Azali Belu Fakri Habari Lukumani Fatihu ngwajwa ya kanga bondudo Fakhruddin Sayyid Abdul Shahidi nge Paris halilembeza ngamtwa siso pare ni yabwe dejesha ina usiku akawajo kana railinga mina monti na waranti tranquille railinga mina monti na waranti tranquille ngeije bo waona kawi fahari wa eche tutamba na wa miche sha ekabafanyishia ndongo jana abo ngamtu abasi fanyise mingo mitano mingo mirandaro arumwo wa komori wa watanganya Paris na watanganya Marseille fahari ya unjili wandu ndaye na mziwa mza Sirafi ane mwana wo yiwandu ngwa mushidi ya ngwa mdunga ho izo ngwa zijua ho izo ngwa zijua ho komoto angwa ndo Dubai wangwa ndao Arabia Saudite wangwa de Ethiopia kabati wono bano go haja habana nshekezenti yangu ero hazini banga mina mnasusu kwa manzo ni mbreke hazini badala ya nyondo matolo hazini kabdi sangani hepi ya rolo pitali ta Ethiopia rifanyisa kwa lazimu anahara mwanuru wa rebonsi sheke kamjaja mimi ngamobongu nifanyisa lazimu sina ure jedi ngoni arumwe bwana hii uwo mdu wantu ya dati wakati kemma banga mjoli bwa mapesa kemja mun lapisa na mwema beshe mapesa chana mdo tuwa ukana kabati jon register ngoni bana izo ndizo razoni mwambie e kam ngamanza uke kam na ulamba hiru pakama de mabe unike bana lapise fahari banga mina sekeria fahari na mwema rege mapesa mdi ato atamaudu tokea mawata jon parisana sha na mjokana nga mjore je maru bufaha kuja baba mbaba na mtata madu asiwenda waona mtsobeke ujahudaza kuna rodo ndongo mtsobaba landu wala kwatina utongo nawe bufaha kuja baba no hanyu ikoni kwa rida bufaha kuja be mabani ya walola pia bufaha kuja baja uja ere andra shirika ibasali eni mbrabe kana nende na machi kuchwenda na machi chaka watu jondeje zaru mwe bwana hii rambaba ramzazi ramjomba ramdumshera mwana kabatu jondeje zaru mwe bwana hii wage ngamumparuninyi wana mawahe bwana bana taba kamturambuwa ewano hakweli no wano harabo kamturambuwa mdu kweli kamturambuwa mdu harabo abo nganyima fatigue bwa komori eke bana taba sakamjarambuwa traître mdu mnafiki kamjarambuwa mdu le sincere abo c'est chaud zambano wana wazungu c'est chaud abonge ese projet za uunda enti hatu izori zipanga riambia wandu wazifanye shabana basanga si hamwe komba ya utoa ya uzimo mndo ya utoa na haramwa haina kati wajo kulwa sera lijabanjeli ita mitoli le matindi klinti tantile lo garengole tina la knao liamba ukana ngami build seri ban haina mndo mnafiki to mwana rumwe bwana yinu haina mndo dola mali za bwana yinu haina mndo to trouble bwana yinu kemduka twana nende ya dala ya ngara ya zadi shamdu ambangenda si ngwantu ya ritano matrouble sina umre hemwa utojitu aina mdu ambangenda si achangwa tu ya glatis wakati na ulaba na njeni sina umre hemwa wala aina mdu mwenza kili mkomore haisa hairo kana faharu weka batu jomdi sabanu bade kadi so mzingale da ha au shetwa shipo emba idu jonde je sabande ke shetwa shila la bonsi shanga mombo mweza haudi zitede zilati idu yakanta mwambie mnaharama fatihu haribize plasi zaka komori pia warengo azade wakaiho pia wado wakaiho pia dukumane arenge haina mahala ba ajitana ma security na maindeni pia parce que kartina majeshi ngasina masala mbavi abusha onge mtutuwa engemitira tele komori tiparani hamba tiji hablani tiji hafa aribani tijido shomwe mwenza shonga dopi la dabalila toba getsede ortesa ebanu nyinganyi banitikamba mlawa wando hulawa banza bari mutuparo eno sezero kuzijirio kwa komori kwatambia ukabati maji kabati cha boenza shonga izo nizana jona nawambia getseparo ortesa ul toba ebanu bo wenefu ebanu wando hulawa hafa nezeno kuzijirio pia ngamona warumeze teleza mangabana aina mwana ya hulawa hafa bagi babiri makumi ngwatsuko urejeza ebanu bo wenza shonga seja mwamba esukalele rionana
dasina mawaziri nchini mwa uongozi wa gozidi hazitanziani na upesa mato harambi ya ukatialo ni ndubo wenza shonga bo wenefu abunge yabo izo na kazana mabieni ya ukeze projet ngizo embwana ngendele yao garoba Mwenyezi Mungu ikaze kifu haraka wa Mwenyezi Mungu ajorito le mafujariano rifanye diplomasia hatu rianti haze barua rendo mahalani hahwenda garoba Mwenyezi Mungu arinike taufiki haraka jerende mwana mamba itambo wode mru ama adora dunga na raka ndo ambassador siku yakagobora le bawa bitimbo trahimu wandu mimi biti jindo za trahizo mimi bitim na saramba bitim na ichomba mnafiki bitim ndo yazuri odaoni angunga mjota uwa batinjata ino erosha kabana unjia riali ya haram izo mengoni mwemi adina irenga hauka owanrwashe watukufu wahe maswahaba uhamba ngoroho shafanya hata ikengore je ubaleria ya halali beka kuja bala ya halali karjonja mro nino kairi na ushindo stamilo mro jahannam anuka joshinda ristamili na nzaya bahimdum shem tukufu mndum shem muhtaram mndum she yalelwa yo tahadharishe mndum mahayati mweremba indu ya haramu daoni haya au kangu jokana o wana otojuwa wana mazetu wani noto biyambi na mbwadembi au kayo riba yole inu yakamba taqullaha wadharu ma baqiya min arriba in kuntum ta'lamun fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna la tudlamun abunge yabo watukufu na mtulidie bali sanga continue combat ucha na kuli ukanza just msekua rinyongowe kwenda bayo de miadirani kanano wa Komori ya ukampaka daula ya haki shanga mwambioni ya ukanyima baki ekemmono mwana nani anza tawa fahari bangojokoza tawa fahari bangojokoze kede bwana ilibao lange na Mwenyezi Mungu basi ngiyo nazalibo raha ya behoya championisen unafiki sheni mtumone mkomori ulo banu kutoka ujaje ali disarme bwana yini michwa zabadi janga haina mkomori jo tabana haranti ya zalina bedu no washenzi warengenzi ya hatumateka micho mzabadi jangava mugabo na mwedema wambiye woti pia ukana le bulldozer ilaho urazo wanafiki no wazuluf ne malaba no wajinga amwambia ni ukasala mtuku mjamii zedizo Alain Knawe yamba ukana Monsieur Saïd Hachim Ashrafi qui est ce jeune homme? Ah bah c'est mon fils. Ah bah, mais dis donc. Tu vois comment il gère tout? Tu as un bulldozer. Amuge abona muri mwambie ukana haina ujonjia. Et le bulldozer ngeli jo uraze. D'accord? Haina ujonjia droite à formule. Je des vidéos na mna kalima bwa kemisero. E ujonjia ngali jo uraze watukufu. Si tu mwambie ukasala mtaka. Aina mrujonjia utomba salam taka rombeze duwa eyazingaramba ri yatimpulilie babari ngujo kanga mumduzuo o wana mwambia utidodunga fahari roambia utido mushidia ina katwa mushidia ngotonja harara parce que utambio sofia ukakatushindo elewa ewe ndobi udungwambia fahari za ngo zijiromba daoni hangu hata ari wambao ya aina usiku wajo utwanga wajo twendo mposha ito hata watoka uposha fahari shanga mambo shahao ndishipue na mkaro mazedwa kubali ya ukana bide boss kede mbada inu mido ulone usukani harumaze bisi kemndu wantu ya wanena azali baya wa wantu hafa ya funga wantu na wanena naye kemndu katwana naye ampulidi aja ngwanzu ya nteze ucho nyamati ya umitsone ngani mbiseni mbayo nabe valaba itswamba valaba eni jojabanu kujoleje idoro kujoleje ireo zinuramba utsende zinuramba utamba zinuda ze chao chao aina mndu kamjokana wabwa iro ababa wata tingambedo paro tsabantambe kutoka zinurambia ukata wa fahari abantu kwandria ememando ajondia sawa emana ndo ndria dabo atokanga misenseri kama bweza kwelinga mndu miyoma alinavuna wakati miti mnafiki cho ende byatondri ajondia sawa ndo kweli shado ukweli heda ndachukua karibu wewe wandu kwa mndio sawa hiyo ndio nachomwisa ebanu wainga mndio sawa
ndio atusoma utimstarabu yarudia yambandrabo na udaba utuji sina tarugia nisi ndio ndo acho ongea hapo na mwambie ukasala mtaka kokofika bala wedero liwede anzi wa hensi inu muntamvu wafikiri bala wakati na dona duzwe ilo wakati ni konja mvu erukubaliana karja kubaliana tijigos kwa lelo emiadi mairenga ya ukanga ni pre haina katirjo waswili li debarko masiwani rende rafanyeza lazimu sharia na izo ntipi imajeshi pia ruwazingi zo habari kwa tukoze tiwa jusa muoba na mtuwasita mabari na izo ntipi ngamkombo weti hangu haunga mlao duniani shanti na ubaki purunku haumsiru walanti na utrahiso wa komori mimi kami miti bweze miti mnafiki miti sarambavi miti mnaenda hadingo risati wa modona wasuli la mina shirafi ndo wa pula wa jodo niveau mwa ikebala kwanza destabilize mito mdemani ndo yaboni mzabadi. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa tukufu.